Nadango William au chukui dombati tau nona sino ndu talita kana waronga na Mbula FM na mbendu anisia. Nadango Berit au chukui na tau na sino talita na waronga Mbula FM. Mbula re we omai ko Mbula tau waronga na Mbula FM na batunga na sere. Mbula nadango polis menwalu au chukui na sino ton konsa. Ndo talita ka na waronga na Mbula FM na mbendu anisia. Au ndu talita ka tunga na Mbula FM na mbendu anisia. Mbula FM number 2 en seri. Ni sambulu binaka. Sai koyongo na pakaleleka ni nonde tukutuku enambongi entendai. Ena rawa merna tutungi tagi na bika ambani ni aya ni taravale ke boya rasyang ni sotaba na bika yang andreva na mata ni tu. Kawai na mata ni tu na bugu ni so na kambani membalata na iwale ni non rava kauta na yaya ni taravale kina bebonua engan ribu maikina membalata na bebu kina dengi lamba o Winston tukuno aya set kayum ni namakia na madha ongo mena va kauta kina endua na ibola na mata ni tu okati baka beindini dinati ka tongai kina na beka engan ribi membalata na kia na vaka una yaya ni taravale kebaka ena sianga ni sotabi na beka engan ribi mebaka era usa vital nota goti na mata ni tu kina beka ambani ia rawa mena bakataudi na itotongi. Tukono said kayum ni na ngandre vitalanga mena soumi kina mata nitu na tumbu. Ia oyasa rabandonu etiko na be kambani ni taravale. Ruana kambani e rauna sanga tiko ni wakati ni karua ni tubutuba ni bebu kiongo. Oyana RC Manubai kina Vinod Patel me bakai bangandi taka o sayat kayum. Ia enangauna e be tartarakina na kabendendai na FBC News. Rau tukuna ni rau sa atu bagarau merau na sotava na beka engan revi mai na mata itu. Ena raida na matambose na Western Central Pacific Fisheries Commission mena lebuti ko na ika ena deba ke inara ni Pacific Ocean. Wani tukutuga vanditaki ena ndua nambose ka waedhuri e nandi endai. Sibinin rau era tiko kina kara mata takamai na beitambana ni ngolingoli ena Pasifika. Rona tikina lelebu e baka na matekina na non revital noa. Oya na kaya mbaleta ng golibi sibia ni ika e rua me bolitaki na Big Eye ke na Pacific Bluefin. Ray kina matabelaway e na kabendendai endo na ndoni bisnisi e mbaki 5.10 kambita kina ndo na dhala ni kena tauke ni bagailoa endo na tikiningele kina ndo na dhala ni dagadaka baka mutputo me mbaleta na ilabo. Pangabauti ni maliwa ni chune rono dul tini kaba tina chanuwer ni ambaki ongo e abagaidor kina o Aidong Zeng endua na beboli na ngauni sala pangabut-buto kena kena mbiu endua na bendin dinati membaleta na boli ni tiginingele karawata kina endua $2 million tukuno na loya ni Zong o Avines Freddy ni akerea na mbele mauti ia sianga ni watarai maibua na ndau ni bembe itaki ena nona kaya ni rawa mena walenga na kisi na beitartara ni kwaem beitaki ke ni bandindina ena kisiongo kawai sarbaga levo ena tikinoya na loya ni ready ka na loya already ka kai ni siang mantanga ni dua na ibandindina elaurai ena loma ni walu na bulu saoti merobe talno ena ngauna ni bebanganga yo zong ke kwaya na ibandindina ia ena kabitu ni singa ni bulongo ena ngai bandi takakina na kerkere ena bugu ni tikinongo o marama ni lewa mua. Kina gitu, rato sabakan nama tanah dorbo lewa na timi rabilo abitu ena nanda benua. Kina sot mai South Africa oya na Cape Town Sevens. Ia erawati na tiniketo na puindi ena sot mai Dubai. Kabuna na nonto sa sibita sara na beka erawata na tipibiti o South Africa ena tolu na puindi. Ia na nonto takete ena ngaunongo mena rawati tale nanganga merawa ni listale kina keni tutu makawa oya na kena liuta kina puindi ena kena itubutuba mai da bekir na boleleka ni nonde tutu ena bongendai ena Mbula FM kina radio Fiji 1 rawa mina ronga kina na kena itubutuba matata ni mataka ni weding vinaka. Buana makade tabua au maramani tau malam-malam nandonga
Kapag sa resaway ang hao. Ang tautalita ka warong mo. Nari radio video 1. Okay daw may serwa. Okay daw warong na radio video 1. Ang daw may biki na mga yan. Nimbula na dangolo ataratu au maramanita levu au wakitikutik nga inda levu housing. Au ndo waronga na radio Fijiwan ndo mo ibiti na bonga ni beyane. Na Radio Fijuan nandu mo ibiti na bonga ni BNN.